Reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene data ukundwa n'Imana urose Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi hakomeje kumvikana imirwano ikomeje kugenda igarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biti uhagarariwe n'ingwe aravoma. Ubwo ni imwe mu binyamakuru bikomeye ndetse n'abasesenguzi bakomeye bagiye batangaza ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 muri Loni zamaze kugambanirwa mbere na mbere kuko ingabo za leta zavuze ko nta FDLR ibaho ndetse Amerika yashyize imbaraga mu gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ibikomeje kugenda bivugwa. Kurandura burundu FDLR niwo musingi wagiye ugaragaza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi adashobora gukora kandi kuko FDLR ifasha runini Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse yanatanze ubutumwa uhagarariye Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Loni ko nta kintu na kimwe kigaragaza ko FDLR kibaho. Ni nyuma y'uko Nyakeru Tshisekedi yasabye ubutabera gufata ibyemezo bikakaye ku mubyeyi wakorewe ihohoterwa mu bitero by'i Kinshasa. Ni nyuma y'uko Amerika na DRC binjiye mu masezerano akomeye y'impande zombi y'imyaka 3 yo kugira barebe icyo bakora kugira ngo bashake amahoro arambye, cyane cyane ko bari gushaka cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gushaka amabuye y'agaciro ku butaka bwa Kongo. M23 hari amakuru ari guhwihwiswa ko yabamaze guhabwa icyo twakwita kuba bayikura mu bice bitandukanye hano ku butaka bwa Kongo, aho bivugwa ko M23 bayihaye amasaha 48 kuba yamaze kuva mu mujyi wa Goma na Bukavu. Ese M23 ibyo bice nabyo ishobora kubitakaza? Abenshi bemeza ko ari inzozi ndetse bidashoboka rwose kuba izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zishobora kurekura noneho umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, dore ko ari byo bice bisigaye. Bari gusaba rero M23 kuba nayo yatanga ubutumwa bw'ihumure no gushaka kwereka isi n'amahanga ko nabwo babuvamo. Ese kuko birashoboka ko M23 ishobora kuva Bukavu ndetse no mu mujyi wa Goma? Abenshi bavuga ko ari inzozi ndetse bitanashoboka rwose, aho benshi bavuga bati M23 yemeye kuva mu bindi bice mu buryo bworoshye, ariko ibi bindi bice byo bisa n'ibigoye. Turagenda rero tubigarukaho mu buryo burambuye twifashishije bamwe mu bakurikiranira hafi iby'imirwano ibera ku butaka bwa Kongo, cyane mu basesenguzi bakomeye. Ni nyuma y'uko Brigade General Lieutenant Derek Karimba uri mu ngabo zabohoye igihugu yatabarutse. Ni igihombo gikomeye ku Rwanda nk'uko benshi bakomeza kubivuga, ni igihombo cyatumye benshi bavuga ko ibi nabyo bishobora kuba biri mu byakoze mu nkokora ingabo z'u Rwanda, kuko n'umwe mu basirikare n'ubundi bagiye bagaragaza uruhare runini mu gukomeza guteza imbere abanyarwanda ndetse muri rusange no gukomeza gufasha u Rwanda gutera imbere. Nawe rero n'umwe mu basirikare bababaje abantu benshi, bivugwa ko yararwariye i Kanombe ariho yaguye. Ni ibintu bibabaje cyane. Munyemerere rero mbere y'uko dutangirana n'izi update ndagira ngo usabe unkandire sabone nyabuneka niba bwa mbere ugeze kuri ino channel, wibuke n'akazogera ka mbere kugira ujye ubona update tugende tukugezaho ube uwa mbere. Ni iby'agaciro gakomeye kukujya rero wowe uwa mbere ku makuru tugenda tukugezaho, ndetse usharinga ikiganiro cyacu kigere kure ndetse ukomeze ubane natwe. Turagushimiye kandi twifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tugenda tukugezaho. Nyemerera nakire ku murongo wa telefone mugenzi wacu uherereye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mbere ko tugaruka no mu bindi bice ahakomeje n'ubundi kumvikana imirwano ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse twibaza tuti harakurikiraho iki nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi afashe icyemezo cyo kwirukana izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ku butaka bwa Kongo, ndetse bikaba biri gushyirwa mu bikorwa, aho Repubulika Demokarasi ya Kongo yagiranye ibiganiro n'u Rwanda muri Washington
DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rero bakumvikana ko M23 igomba kurekura ibice hafi ya byose birimo na Rubero, bakaba barabirekuye berekeza mu bice birimo Goma na Bukavu. Gusa amakuru avuga ko naho bahawe amasaha make yo kuba bavuye muri ibi bice. Ese biraza gukunda? Tutegereze turebe. Nyemerera rero nakira mugenzi wanjye ku murongo wa telefone. Bwana munyamakuru, aka kanya mu mujyi wa Goma byifashe bite ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Minembwe? Yego bwana munyamakuru, aka kanya mu mujyi wa Goma ngira ngo hongeye kugaragara ibitero bya drone, ibitero byazindutse biba ngira ngo bigeze hafi ku masaha y'amanywa mbundane ndetse n'intoya biri kumvikana mu bice bigiye bitandukanye. Noneho bwana munyamakuru, akarusho imirwano kuba mu bice bituwe n'abaturage, abantu bongeye kugira impungenge kuko ubu ngubu tuvugana ndi mu mujyi Goma rwagati, ahari kubera imirwano hakomeje kugenda haba ibitero n'ubundi bikomeje kugenda bigwamo ingabo za M23. Uru rugamba bwana munyamakuru, ingabo za M23 zikomeje guhunga kuko zimwe ndimo ndazibona, ndetse icyo nakubwira ni uko hano mu mujyi wa Goma hagiye gufatwa imbohe nyinshi. Nambushiro yabaye mu saa 5 z'amanywa, ngira ngo ni umwanya muto utambutse, habonetse rero imbohe nyinshi zafatiwe ku rugamba. Imbohe zakomeje kugenda zifatwa muri ambushi ikomeye ubwo izi ngabo zazaga kurinda ibitero, cyane cyane gusubiza inyuma ibitero bikomeje kugenda biba mu mujyi rwagati. Ariko aka kanya tuvugana imirwano iri kuhabera bwana munyamakuru, itumye za M23 hafashwe abarenga 200 bari bamaze kuza ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko bari bagerageje kuza guhagarika ibitero by'ingabo za FARDC, kuko ingabo za FARDC zazindutse zitangaza, ndavuga ubwo itangazo ryaturutse Kinshasa rivuga ko ibice byose izi ngabo zagiye zigarurira bagiye gukora uko bashoboye bakazikuramo. Ndetse n'aka kanya tuvugana ingabo za M23 zikaba zugarijwe, kuko nimo ndababona benshi bakomeje kugenda bagwa mu mirongo imbere ku rugamba, kuko ngubu ndi mu muhanda bwana munyamakuru mu mujyi rwagati, ndi kubona impuzankano, imbunda ndetse n'inzu zakomeje kugenda zisenywa z'ubucuruzi, zagiye zigwaho amabombe agiye atandukanye. Ari nako abaturage bwana munyamakuru, ishusho yari nuko abaturage bo bakomeje kugenda bava mu bice. Ubwiganze rero ni ubw'ingabo za FARDC zavuye mu mujyi wa Sake ndetse no mu tundi duce, zikaba ziherereye aha ngaha. Urumva ko ari ibintu bitoroshye, ngira ngo muri aka kanya tuvugana n'ubundi zikomeje operasiyo yo kuba zafata uno mujyi, kuko ndimo ndazibona imodoka z'intambara, ndimo ndazibona ibifaru mu muhanda nibyo byiganjemo, harimo imodoka za FARDC n'iz'Uburundi. Abantu rero benshi bakomeje kugenda n'ubundi bahungira mu duce twa Sake, hari ibirindiro bya FARDC aho barinzwe neza. Ngira ngo abaturage bo guhera saa 12 za mu gitondo ubwo ibitero byongeraga kubura, bari umunyamakuru bo bari bajyanwe mu duce dutandukanye. Ngira ngo rero muri aka kanya mu mujyi wa Goma hari ibisasu, ndetse abantu benshi bafite impungenge yuko bino bisasu mu gihe byabigeze hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma n'ubundi byashoboka bigeze mu gihugu cy'u Rwanda. Bimva ko impungenge ni nyinshi, kuko navuganaga bwana munyamakuru na mugenzi wanjye uri ku mupaka wa Rubavu uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, avuga ko ibiturika nawe arimo arabyumva, avuga ko ibiturika bikomeje kugenda bigera no mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo byagezemo kuba ari ibisasu ariko bari kubyumva abatuye ku mupaka wa Rubavu. Urumva ko rero izi nyeshyamba n'ubundi ziri kurwana zerekeza mu bice bituwe n'abaturage, cyane cyane byerekeza ku mupaka wa Rubavu. Urumva ko rero abenshi bakomeje kugenda bakuramo impuzankano ndetse bagasiga n'imbunda hasi, bari mu bamwe bakomeje guhungira ku mupaka wa Rubavu ndetse kwakuhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Kugira ngo rero iri saha cyangwa se ano masaha imbunda nini n'intoya biri kumvikana, hari ubwiganze bwinshi n'ibikubwiro by'umubwira munyamakuru. Ingabo za FARDC ndababona batansoro
bakomeje kuza ku mirongo imbere ku rugamba bwana munyamakuru. Yego, twavuga ko aka kanya ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'izirwanaho zatangazaga ko Minembwe yabigiye gufatwa, ndetse bari gusaba imiryango mpuzamahanga gusaba FARDC na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi guhagarika imirwano. Mu by'ukuri twavuga ko bisa no gutsindwa ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikabura uko zibigenza zikitabaza imiryango mpuzamahanga zerekana ko abaturage bari kugenda bahura n'ibizazane muri ibi bice bya Minembwe. Yego bwana munyamakuru, ingabo za M23 zikomeje guhunga, ndetse ngo n'ishusho ihari cyane cyane kuri zino ngabo nuko zikomeje kugenda zigaragaza n'ubundi ko zatsinzwe n'urugamba nuko zitemera, kuko bwana munyamakuru nk'uko ubivuze mu bice bya Minembwe ndetse n'ahandi naho hakomeje kugaragara imirwano, kandi nabwo izi ngabo imirwano yahuje izi ngabo n'ingabo za leta guhera saa mbiri za mu gitondo nibwo urugamba rwari rurimbanyije cyangwa se rwongerewemo imbaraga. Uru rugamba rero bwana munyamakuru rwabereye muri Minembwe n'ubundi rwakomeje kugenda rushyira abe zino ngabo muri aka kanya tuvugana zakubishwe inshuro, ndetse muri Minembwe zakuwe mu bice bigiye bitandukanye muri aka kanya, zikaba zikomeje guhungira mu misozi ikikije Minembwe, zikaba zikomeje kugenda n'ubundi zipfira ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko ndakubwiza ukuri ko ibitero bya FARDC bikomeje kugenda bizishyira zino ngabo zifuza kuba zagera kure bishoboka, dore ko zahisemo kurekura ibice bigiye bitandukanye ngo basigasire ibice bagezweho. Kandi bwana munyamakuru, ikibazo gihari ni uko muri aka kanya ingabo za M23 ntaho kuzishyigikira uhari, cyane cyane imiryango mpuzamahanga barabizi neza ko itabashyigikiye. Washyiraho abayobozi bayo bakomeje kugenda bakubitwa inshuro, washyiraho na Sultani Makenga wagaragaraga ku mirongo imbere ku rugamba, muri aka kanya akaba yarakomerekeye mu bitero byabereye muri Minembwe. Ubu ngubu rero tuvugana Colonel Nanga na bagenzi be bakomeje kugenda batsindwa urugamba nyuma y'uko n'ubundi bugarijwe mu mujyi wa Goma. Minembwe ituwe n'abanyamurenge benshi, nayo ikaba ikomeje kugenda yamburwa, zino ngabo zikaba zikomeje kugenda zongera mu misozi miremire. Ubu rero aka kanya tuvugana ingabo za M23 barimo bazikubita inshuro, ndetse bakomeje kugenda batambura ibice bigiye bitandukanye. Urumva ko ni akaga gakomeye, ni ibibazo bikomeye kuri zino ngabo zikomeje kugenda zitakaza bwana munyamakuru, kuko muri aka kanya muri Minembwe n'ubundi hongeye kugaragara ifatwa abacitse amaboko, ndetse n'abakomeje kugenda baraswa. Hari imirambo myinshi, imodoka ziri gutunda zarushye, kuko muri aka kanya ingabo za M23 na bateri yazo bikomeje kugenda biba bibi, koko aho bari kugaba ibitero hose indege ya drone birimo guti bakoramo akazi. Urumva ko rero izi ngabo n'ubundi zikomeje gushyira hasi intwaro zikava mu bice bigiye bitandukanye bwana munyamakuru. Yego, reka ngushimire, mureke ukomeze udukurikiranira amakuru, ubwo mu zindi update uraza kuba habaye ugenda utubwira uko byifashe akantu ku kandi. Yego bwana munyamakuru, ubu ngubu tuvugana igihe gisa nerekeza mu mujyi wa Uvira, nanone hongeye kugaragara ibitero bidafite icyo bivuze, reka mvuge gutyo, kuko izi ngabo zongeye gufata cyane cyane uduce tugiye dutandukanye. Ndavuga ingabo za FARDC zongeye gufata uduce mu gihe ingabo za M23 zagerageje gushotora izi ngabo. Muri aka kanya rero nongeye guhita nerekeza ku kibuga cy'imirwano, ari kuvuga ko Colonel Nanga nawe yabagira ibibazo muri hafi y'inkengero za Uvira. Urumva ko rero ni amakuru batari bucikwe, kuko muri aka kanya ingabo za M23 abayobozi bakomeje kugenda bugarizwa bwana munyamakuru. Yego, urakoze cyane. Yego, urakoze cyane nawe bwana munyamakuru. Nk'uko rero tumaze kumva mugenzi wacu agiye tuganiriza rwose ku bikomeje kubera n'ubundi ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ishusho ihari magingo aya, ni byinshi tugiye kugenda tugarukaho, ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi baribaza bati abasirikare b'u Rwanda bagiye bagaragaza inshuro nyinshi ko batari ku butaka bwa Kongo, ariko abantu bakibaza bati ni gute u Rwanda rushobora kuba
rujya mu nama yo gushaka amahoro arambye ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byarangiza bigashyirwa ku mukono n'amasezerano agafatwa y'amahoro ku burasirazuba bwa Kongo, ubundi ukumva M23 uri ku ibice byo ku butaka bwa Kongo. Urumva atari ikibazo gikomeye abantu benshi bakomeza no kugenda bibaza, cyane cyane mu cyatuma amahoro n'umutekano bigaragara. Mu by'ukuri benshi rero babigarukaho bakavuga bati nabyo bamugani bimwe mu biteza ikibazo, kuko u Rwanda ari rwo rutumirwa kuruta uko M23 yatumirwa. Igisubizo kirambye rero ku makimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC cyashyizwe ku isonga ry'ibyihutirwa n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buyobowe na Trump cyangwa se Donald Trump, afatanyije n'umuryango mpuzamahanga wa Leta Zunze Ubumwe z'amabanki n'amahanga Marco Rubio. Abayobozi rero bombi bagaragaje ko gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC atari inyungu z'akarere gusa, ahubwo ari inyungu z'umutekano mpuzamahanga binyuze mu muyobozi cyangwa se mu buyobozi bwabo bufite impagarara ndetse n'imbaraga n'ubwitange bukomeje hagati y'impande zombi. Rero bavuga ko ibingibi nabyo biteza icyo twakwita intambara ikomeye cyane mu bashaka amabuye y'agaciro ndetse no gutoteza abaturage, bituma bamwe na bamwe batebya bagahunga. Akarere k'ibiyaga bigari rero mu by'umwihariko mu burasirazuba bwa RDC kamaze igihe kirekire karangwa n'umutekano muke uterwa ahanini n'imiyoborere mibi n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'ikorana n'ingabo za leta nka Wazalendo na FDLR, n'umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu 1994 nk'uko bivugwa. Mu minsi ishize habayeho imishyikirano itandukanye hagati y'impande zifitanye iyi makimbirane, ariko akenshi yagiye igarukira mu magambo cyangwa se igasenyuka kubera kubura ubushake bwa politike n'ubufatanye buhamye. Ibi byatumye abaturage b'akarere ko bakomeza kubaho mu buzima bwuzuyemo ubwoba, ubuhunzi n'ubukene bukabije. Cyakora ubuyobozi bwa Trump na Rubio burimo gushimangira uburyo bushya bushingiye ku guhuza imbaraga za diplomasi, igitutu cya politike n'ubufatanye n'ibihugu byo mu karere hagamijwe kugera ku mahoro arambye. Ibi birimo gushyikiriza ibiganiro byimbitse, gushyigikira ingamba zo gukuraho ituze ryabuze ku butaka bwa Kongo, gufasha mu bikorwa by'iterambere ry'ubukungu n'imiyoborere cyangwa se no kuba abaturage bahura n'ubuzima bwiza. Iyi miyoborere mishya irimo gutanga icyizere ko nyuma y'imyaka myinshi akarere karanzwe n'intambara n'amakimbirane hashobora gutangira igihe gishya kirangwa n'amahoro, amahirwe y'iterambere n'ubufatanye bwagutse hagati y'ibihugu byombi. Nubwo hakiri inzitizi zitandukanye zirimo kutizerana hagati y'impande zitandukanye, ubwinshi bw'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'inyungu zituranye z'ibihugu bikomeye, intambwe imaze guterwa iratanga icyizere ko ibisubizo bishoboka mu gihe habayeho ubufatanye, ubusesenguzi ndetse n'ubuyobozi bufite icyerekezo, by'umwihariko ejo hazaza h'uburasirazuba bwa RDC hashobora guhinduka niba izi mbaraga zashyizwemo zikomeje gushyigikirwa kandi zikagaragaza imbaraga n'umuhate wo gukomeza gufata ibyemezo byo kurwana kuri ino ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko uburasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagiye hagaragara imirwano n'imitwe yitwaje intwaro yakomeje kugenda igaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse benshi bakavuga ko hakwiye gukorwa ibyihuse kugira ngo barebe ko amahoro n'umutekano byagaruka. Ibyo kandi ntibibuza ko mu mijyi itandukanye irimo Minembwe hakomeje kumvikana imirwano, kandi imirwano igenda igaragaza ko iyi mirwano itazigera irangira nk'uko amakuru
amakuru n'ubundi adushikaho abyemeza, urugamba rurakomeye cyane ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse nta n'ikintu cy'ingenzi gishobora kuba kigaragaza ko iyi ntambara ishobora kurangira mu buryo bwa vuba, nk'uko amakuru tugenda dukesha bimwe mu binyamakuru yabyandika ndetse n'ibivuga bibigarukaho. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya zigenda zituma imiryango mpuzamahanga ihaguruka ndetse no gushaka igisubizo kirambye cyo kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke ku butaka bwa Kongo, nk'uko amakuru tugenda dukesha bimwe mu binyamakuru bitandukanye bigarukaho. Ni nyuma y'uko benshi bavuga ko ibintu bikomeje kubera ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisa n'ibyongeye gufata indi ntera, kugeza ubwo ibihugu mpuzamahanga byahagurukiye kwamagana imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko twirwaneho ndetse n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Gusa benshi bavuga ko ibi bikomeje kubera ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kuzaba icyo twakwita jenoside ikomeye cyane mu gihe hatagize igikorwa, dore ko imirwano iri kubera kuri ubutaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugaragaza indi sura itandukanye n'abantu benshi batekereza, bigatuma rero bamwe mu bakurikirana ibitero bya drone za FARDC n'ingabo z'u Burundi bikomeje kugenda bisenya ibirindiro by'umutwe wa M23, bishobora kuzarangira izi nyeshyamba zirinduwe burundu cyangwa se bazirimbuye ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda adushikira. Mu by'ukuri kandi ibikomeje kubera ku butaka bwa Kongo biteye impungenge ku baturage ndetse n'ubuzima bw'abakurikiranira hafi iby'uru rugamba, bemeza ko imirwano yakomeje kugenda ibera ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda isiga impungenge ku baturage, kuko bakomeje guhunga ubutitsa hano ku butaka bwa Kongo. Aya kandi ni amakuru agarukwaho namwe mu bitangazamakuru bitandukanye bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byagiye bigaragaza ko urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse nta n'icyakorwa kugira ngo ayo mahoro n'umutekano bigaruke, dore ko benshi bavuga ko igihe kigeze ngo M23 iharanire uburenganzira bw'abanyekongo, dore ko yakomeje kugenda ibabeshya ko ngo igiye guharanira uburenganzira bwabo, yarangiza igatenguha abakunzi bayo ikava mu bice by'ingenzi bya hano ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigashyira rero igitutu gikomeye ku bakurikiranira hafi iby'iyi mirwano. Ni nyuma y'uko umwe mu basirikare bakomeye ku ruhande rw'u Rwanda amakuru yamaze kumenyekana ko yamaze gupfira i Kanombe, nk'ikimenyetso cyababaje abantu benshi. Kugeza ubwo ibihugu mpuzamahanga n'undi bigaragaza ko ibintu bishobora kurushaho kuba bibi cyane ku butaka bwa Kongo. Nyamara tugana kuri uyu musozo mugezeho ijambo rya Brigade General Lieutenant Dero Robeni Karimba wahoze mu ngabo z'u Rwanda yayoboye igihugu ndetse agaragaza ko yamaze kwitaba Imana. Ni amakuru atugeraho avuga ko ku myaka 67 azize uburwayi. Uyu mugabo ni umwe mu bagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, rero nawe akaba yamaze kwitaba Imana nk'uko ibinyamakuru hafi ya byose byagiye bibyandika. Nyemerera rero amakuru yacu tuyasoreza aha. Niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi twandikire muri comment, tubwire uti mugomba gukora iki, mugahindura iki, turagufasha kandi natwe ukadufasha mu kugenda twungura ubumenyi. Ndagushimiye kandi wifuza gukomeza kugira ibihe byiza, wowe dukomeje kubana muri updates zitandukanye ku mutekano, diplomasi ndetse na politike ku ruhando mpuzamahanga.